Салом алейкум, бародаро. Салом алейкум. Умедворим ки ҳама каса соҳ саломате. Ази. Худо ба шукр. Салом алейкум мардум, хуш омадед бародаро. Интизор будем саросима корро буд кардам. Оли ҳеҷ гап нашда, оли чақчақ рафтестай. Чақчақо қати Тиаго Алкантара рафтестай. Оли жеребьевка сар нашда. Жеребьевка Лигаи Чемпионора Тиаго Алкантара шарикора то мета мегирам. Барои ҳами оли сар нашда. Чизе сарша ма ҳамаша мегум, ҳамаша нишон метам. Нишон метам, ҳамаша мегум, барои ки нишон дан мумкин нест. Нишон додана дар Телеграм. Телеграмда иншоалло ҳамаша нишон метем. Охи тамоша кардан проблема нест, мемони канала маҳкам мекунам. Ира Окоспорт мегам. Барои и ана лицензия дар кунам. Мо лицензия надорем, канала маҳкам мекунам. Трансляция. Агар трансляция и ана осон небуд, ҳама дар YouTube мепартоб трансляция. ҳамҷа тамошо кунем, ман ҳамаша гуфтан мегирам, ҳамаша мефаҳмам, ягон проблема нест. Рафтестай, нав рафтестай. Он чақчақ барои Тиаго Алкантара рафтестай. Хотят всегда быть доминирующими. Вот. Телеграм намешавад тамошо карда. Не, дар Телеграм маҳкам мекунам. Дар Телеграм маҳкам мекунам. Ҳозир агар ягонта ссилка ёфтам, иншоалло мепартам дар Телеграм. Агар наёфтам, не, барои ки Окоспорт оқипадарай. Ҳама медонанд ки чӣ хеле. Каналое ки меган YouTube дар нишон дестам, охи каналое калон нест, ина минама дар YouTube мезанам. Гайрух ман прямой эфир кардистам. Ози тухриш мекунем, я минут бестем ссилкара. Прямой эфир сегодня. Команды с 9 по 16 сеяны, команды с 17. Все, зята ёфтум, ссылка мемонам. Прямой эфир. Оз я минут бардаро бахшиш узри зиёд. Ман прямой эфирамоно барои бачаҳо. Всё. Мондум бардаро. Салом алейкум номере. Чӣ гапай, дар Телеграм тамошо кардистем. Тамом тамошо кунем бародаро. Кадоми тамошо кардистам, тамошо кунам. Оли ягон ҷои қизиқшам наомадай. Ягон ҷои қизиқшам нестай. Эфира нишон теда ҳамиҷа. Дар инҷа мо фақат чақчақ мекунем дар бораи эфир. Эфира мумкин нестай. Ссилка дар Телеграм партофтум, будроин дар Телеграм. Ана дар описани ҳами стрим астай. Будроин дар Телеграм тамошо кардаам мегирем. Одамое ки мехоҳанд қатима беста, қатима тамошо кунам, ман тамошо мекунам, мегум ки ғалтид прямой эфир. Ягон проблемаш нест. Иҷа ягон гуфти гапо бозӣ неста ки тамошош кунӣ. Ҳамун чия охам шарика мегирам, мебурорам, мега ки қати ки меғалта. Ҳамуро ман худам дар шумо дар эфир гуфтам, метавонам ки қати ки меғалта.
Диди, жеребьевка мен партия удалить мекунам. Удалить мекунам. Будут разбиты команды на... Жеребьевка партовтум удалить мекунам. Барои ин бародар вақте як чизо меган гапи хитона мегирем да. Жеребьевка мен партия удалить мекунам. Ира око спорт мегам. Ин мардако пул додагиан дар каналошон да око нишон метиҳанд. Лицензияша харидагиан. Барои ин дар Россия мумкин нест пиратский. Кто выше, тот получает соперника ниже. И поэтому могут сойтись команды из одной страны. Могут сойтись команды, которые встречались между собой в общем этапе, потому что там же не было такого. Ина одамое меган ки дар YouTube ҳастай ку, дар YouTube нестай. Могут быть. И эти симпатии ничего никуда не сдвигают. Никаких исключений. Главное, 9 с 24 с 23, 10 с 24 с 23 и так далее. Ман медам инҷа муну тамошо кунам. Команды бились 8 туров. Ну вот Джорджо Маркетти еще добавляет некоторые нюансы. Я думаю, что как раз об этом он и говорит. В том числе и Тиаго Алькантара подойдет в конце концов. Тамом. Начнем мы с несильной команды. Еще раз напоминаю, с 23-24 места там Спортинг и Брюгге. Вот, собственно говоря, сильные пары и не сильные. Да, очень много может на самом деле получиться пар команд из одной страны. Худод ҳасти ку ҳамаш дар телеграме партое ку тамошо мекунем. Кипрские две команды Тамом. напали друг на друга. Ну их в принципе было чуть ли не больше всех, да? Их было 3, 2 попали. камера расини телевизор гардон. Шумо мехоҳем ки канали маро маҳкам кунам? Не, шумо мехоҳем канали маро маҳкам кунам? Пары могут создаться. Точно будет французская пара. Париж попадет либо на Нест. Монако, либо на Брест. Одамои меган Может быть, ҳастай прямой эфир дар YouTube нест. Учитывая то, как Этих же пар, да. Но могут пересечься Тильту по-другому, когда, получилось например, на в последнем 1/8, но это уже совсем гипотетически, Милан может выйти на Интер. Вот такие пары мы сможем увидеть. Ювентус на Арсенал. Либо наоборот. Да. Пошла пора? Жеребьевка чанд минут пас ҳар мешавад? Ва жеребьевка уже сарж дестай, тогду дестан шарикор аст, ман мегум ки қатки меғалта. И Тиаго Алькантара открывает первый шарик. И это первая команда, которая займет свое место в сетке новой Лиги Чемпионов. И это Брюгге. Ну, собственно, действительно, самая последняя команда из тех, кто пробился в плей-офф. Брюгге недавно потерял своего лидера. Короче, Вольсона, который Брюгге. Вольсбург снова делает европейскую карьеру. Он уже играл в Италии, вот в Брюгге вернулся. И, собственно говоря... Озбестен Брюгге. Ман око тамошо дорам, око спорт бародаро, око спорт приложение нафаро ки дар Россия қарор дорам, метонам. Спортинг. Так и есть. Бывший клуб Амарима. Короче, Тоже спортинг. для себя Спортинг ситуацию спас. Спортинг ё қати Аталанта боз мекунам, ё қати Дортмунд. В концовке как раз не Дьокериш, которого совсем не было, а другой. Вол бар Реала нарасидем бародаро. Принес Спортингу ничью и проход сюда, плей-офф. Ну и теперь мы готовы двигаться дальше. Джорджо Маркетти мешает эти два шарика. Оз иҷа 4 чиз мондагиай, фаҳмиди бародаро? Команда, а это Иҷа чиз мондагиай, Манчестер Сити. то метан командое ки дая чи? Манчестер Сити, Манчестер Сити попадает в левую часть сетки. Манчестер Сити дар сеткаи чап ғалтид. Манчестер Сити дар сеткаи чап гардид. В одну половину сетки Хайдарали С. Ҳазор аҳмад барои донат бародар, зинда бошед. дает. Ну и во втором шарике должен быть Селтик. Удивительно, так и есть. Он там есть, да. Селтик в последнем туре проиграл Астон Вилле 2-4. Селтик. Ну там Селтикам запасной, по сути, нападающий. ё қати Реал Мадрид боз мекунем, ё қати Бавария. Но это команда Селтик. домашняя. И домашний матч. Под 16-й Селтик будет Так что, проводить боз вначале, мебинем. а потом поедет к кому-то. Аввал ё туғри кардестиян, командое ки поём ҳафтагӣ амора. Фейнорд и Ювентус. Ювентус. И это значит, что Ювентус попадает в верхнюю часть сетки. Или как ее Дар болои гуфти гапо Ювентус дар болои сетка ғалтид. Маркетти, Ё қати Милан боз мекунад Ювентус, ё қати ПСВ. Ювентус оказывается в одной четвертинке с Ман-Сити и в теории в полуфинале. Они могут попасть. Вол Реал нағалдияем. Ё қати Селтик боз мекунад, ё қати ана ки ПСЖ. С этой командой ПСЖ мегум дигар кас. переворотов было. Огромное Фейнорд, ё қати Милан боз мекунад, ё қати ПСВ. последние два тура. фаҳмиди, иҷа Ювентус буду, Фейнорд будам. Дастое ки болотар будан қарор доштан, ва ё интихоб мекунанд. Потрясающе.
ана ҳози ятаиша мегирам мемона ба димгиша мегирам ба мефаҳмем ки хати ки меғалта ҳози ятаиша гирифтесиян фаҳмиди дар параи чап партофтесиян дар тарафи чапи сетка фаҳмиди ҳоз тарафи чапи сеткара туғри кардесиян ду тараф мешаваку ду тараф мешаваку тарафи чапи сетка тарафи рост сетка ҳоз тарафи чапи сеткара гирифтесиян фаҳмиди манчестер сити ҳамон тараф дағалтид селтикам ҳамон тараф дағалтид фаҳмиди ювентусам ҳамон тараф дағалтид значит ё ба ҳамдигар бозӣ карда наметавонад фақат дар финал бозӣ карда метавонад аммо тарафи чапа буд кунам бародаро тарафи рост намеғалтад вақти тарафи рост уже интихоб мекунанд ина манакорам ҳамон тараф дағалтид тараф ҷабда ана баъд тарафи рост намегир ба уже мефаҳмем ки қад ки бозӣ мекунам Ювентус в другой, Монако, Спортинг, Селтик, Фига. Ну вот она сетка как раз. ина сеткара уже буровардан ПСЖ еще в чемпионате в этом туре играет с Брестом, а потом с Монако через неделю. То есть за февраль у ПСЖ либо будет 3 матча с Монако, либо 3 матча с Брестом. ягон ҷои нишонтии надорад бародаро охи ҳамин шарикор то дестед буровардистед Пари Сен-Жермен, и Пари Сен-Жермен попадает на Брест. пари сен-жермен бо брест боз мекунад брест Выйдет либо хати пари сен-жермен ду командаи французӣ боз мекунад псж хати ки боз мекунад брест Подумать, с кем ПСЖ будет сложнее, с Монако или с Брестом. И мне кажется, что Брест скорее зацепится за ПСЖ. Ну посмотрим. Ну а Бенфика попадает на Монако, я думаю, в Монако доволен. Поздравим Александра Головина, я думаю, что все. монако бо бенфика боз мекунад бародаро ма дар телеграм ҳамаша партофтестам Последние месяцы 2 матча Монако провел с Парижем. монако бо бенфика Бенфика и Монако играл полурезервным составом, ввел в счете и пропустил 2 в конце, причем должен был пропускать штук 5. Так что тоже все непросто, тоже непросто. 13-14 монако бо бенфика фаҳмиде но у нас Милан и ПСВ, и вот, собственно, вот кто попадет на Ювентус. И это будет о ювентус хати псв ғалтид матчи Ювентус-Милан и матч ПСВ-Фейнорд. ювентус Зато мы помним, что этот общий этап Лиги Чемпионов вообще в самом первом туре, в самом первом слоте начинался с матча Ювентус-ПСВ. Так что закругляем. Ювентус-ПСВ, ну и, соответственно, Милан попадает на Фейнорд. о милан хати фейнорд бародаро милан фейнорд И это потенциальный матч, соответственно, Ювентус с Арсеналом или Интером. И Милан либо с Арсеналом, либо с Интером. При этом Милан ведь торгует мексиканского нападающего Фейнорда Хименеса. бародаро хит кардестен Сейчас до конца зимнего бозии қызиқ нагзаштестен бози буроди ки жеребьевкаи соз нест Это слишком большой там разрыв в оз бебинем том, сколько готов заплатить Милан и сколько хочет ПСВ. это новость последних секунд как раз. Ну да. Не ПСВ, только Фейнорд, да. реал мадрид Реал дошли. И Реал отправляется к Манчестер Сити. манчестер сити бо реал мадрид вала бозӣ дар плейофф Да. Ну что же, вот она. ман сити реал мадрид нифига себе Ждали. Мы даже ман сити реал мадрид студия обязательно сейчас обсудит это уже с эмоциями, а мы только ана бозӣ пар состав. ана бозӣ дар плейофф ду командаи зур якш бояд биғалта ду та командаи зур якш бояд биғалта Честно говоря, Сити, когда Сити мог попасть Буварка. на Реал, и тех, и других они обыгрывали, когда выиграли Лигу Чемпионов. Ну а Селтик селтик бо бавария боз мекунад бавария да осон ғалтид Тоже такая вполне ретро-пара с некоторой историей. Ну и последний, Боруссия Ози, Дортмунд ох. и Аталанта. Кто выйдет на Брюгге? Вот что определяется сейчас, и это будет Аталанта. аталанта бо брюге ғалтид бародаро Две черно-синие команды попадают друг на друга. Ну и, соответственно, Боруссия Дортмунд выходит на Лиссабонский Спортинг. И мы получаем все пары боруссия дормунд этой 1/16 Бо финала Лиги Чемпионов. спортинг Ну, пожалуй, Аталанте и Дортмунду как раз помогло то, что они забрались повыше, потому что Брюгге и Спортинг это соперники проходимые. Да, 11 февраля начинается эта стадия турнира. Брест, Париж, Брюгге. ой блин манчестер сити ҳамин задан манчестер сити ҳамин қачизе ҳаста ҳам бозии зур ҳами манчестер сити реал мадрид дига ягон бозии зур нағалтид Я закрою только один гештальт. Я не назвал этого датского нападающего, который принес Ой, Спортингу победу. блин. Конрад Хардер его
его зовут. Но это на всякий случай. А вот сетка, собственно говоря. Итак, мы знаем пары первых стыковых матчей. Брест, ПСВ, باز من ایرا ببرونم باش شما خطی چق میکنم. ПСВ, Монако, Бенфика, Спортинг, Дортмунд, Селтик, Бавария, Фейнорд, Милан. Я, кажется, за тобой, да, повторил, но мы будем закреплять и закреплять обязательно. Пожалуй, сейчас Педро Пинто уже закругляет жеребьевку Лиги Чемпионов. И через 35 минут жеребьевка Лиги Европы. Сетка рапортовтун бародаро. Нам нужно передавать слово в студию, Иди. потому что коллеги рискуют не успеть обсудить все интриги вот этой самой сетки. Манчестер Сити, That'll do it from all of us here at the House Borussia. of European Football in Nyon. From Thiago, Giorgio, myself, it's goodbye. Take care. Ах, Very soon. ораз ҳазор раҳмат барои донат. Обод боше. Гап мезанем дар бораи Манчестер Сити, Борусsia. Манчестер Сити бо Реал Мадрид. Бо дар хонаи Манчестер Сити якум мегзарад бозӣ. Анакоз бемайра сахрайн кунем дар рӯи экран монум. Ҳозир бестем. Но вот и закончилась жеребьевка в Ньоне, жеребьевка Лиги Чемпионов. Мы узнали эти стыковые пары. У нас, конечно, Тамом бародаро, бозӣ беҳтарин. Ҳозир ман сурата дар инҷа бигирам монум. Як минут бестем. Вах. Ҳеҷ кай интизор надоштам. ҳозир бародаро, ман сурата тоғрӣ кунам дар рӯи экран монум. Фақат шумо чақчақ даршӣ. тоғрӣ? Всё буромад. Всё буромад бародаро. Дидена ки қати ки меғалта. Брест, ПСЖ. Кадомеш бубара? Ё бо Ливерпул меғалта, ПСЖ, ё бо Барселона. Брюге Аталанта бародаро, кадом бубара, ё бо Лил боз мекуна, ё ки бо Астон Вилла. Манчестер, Реал Мадрид, ана иҷа бо Манчестер Сити, Реал Мадрид безебиш ҳамияе ки бридагиш ё қати Атлетико Мадрид боз мекуна, мо метавонем дербиро уже дар якашфинал бинем, ё ки қати Байери Хаби Алонсо. Фаҳмидистен чӣ хел ай плей-офф уже бозии сахт сар мешава, уже бо дар якашфинал бозии сахт уже давом мекуна. Барои ҳамин дастае ки мебара Манчестер Сити, ай байни ҳамин Манчестер Сити, Реал Мадрид, барои ҳамин биган бидонанд ки баъди ӯ ё Атлетико Мадрид ки сарсахт меғалта, ё ки Байери атакуиши. Дта Ювентус ПСЖ кадомаш биғалта, ирам капаш дуд кадаги, ё қати Арсенал меғалта, ё қати Интер меғалта, ки ба фикрам ай ҳамаҳамин саперникисиз ба фикрам да ҳамин ки меғалта да. Ана Барселона ва Ливерпул ятшда агар Брест ПСЖ нигоҳ кунем. Ё метавонанд дар ки биғалтам бо ана Монако ва Бенфика метавонанд дар Барселона Ливерпул биғалта бридагиш. Фаҳмидӣ уҷа дта яку жеребьевка мешава. Фаҳмидӣ ятш гуфтем ки ё ПСЖ Брест ё қати Ливерпул меғалта, ё ки ана ке бода иҷа тамом ҳама Реал Мадрид фақат ё Атлетико Мадрид ё Байер. Барои ҳамин ай Бавария ҳам метавонад дар ҳамин биғалта. Ай Бавария Селтик ё метавонад қати Байер биғалта ё қати Атлетик. Яъне бозиам якашфиналам зур мегзара. Ай Милану Фейнорд ҳам метавонад ё дар Интер биғалта, Миланский дерби мешава, ё қати Арсенал биғалта. Кадомаш биғалта? Барои ҳамин бародаро бозиё беҳадди бад зур мегзара. чӣ гуфтанӣ дорем? Ягон гуфтанӣ ҳаст?
Реал қати Сити ғалтид ҳо. Реал қати Сити ғалтид. Бозӣ беҳад хуб мегзара, бозӣ зур мегзара. Кадоме ки бубра, будоне ки ҳамун фаворитай. Уже дар плей-офф, ира даже дар плей-офф мегам, вақте ки диди уже аллакай Реал Мадрид камтархча слаби дар группаҳои гирифт, дар ҳаштгона набромад, ҳамхи командаи сахт меғалта. И гап дар Манчестер Сити ҳам дахл дора. Фаҳмидӣ? Барса ё қати ПСЖ Брест меғалта, кадомаш бубра ай ҳарду пара ай Брест ПСЖ кадомаш биғалта, ё қати меғалта, ё ки ай Бенфика ва Монако ятш. Фаҳмидӣ? Метавонад бо қати Бенфика ва Монако бозӣ кунад. Қати Бенфика бозӣ кунад дар группаҳо. Метавонад бо дариҷа биғалта. Ну смотря ки мебра ай байни и дастое ки гуфтаистам Брест ПСЖ ва анаки. Хай ПСЖ Брест мегзара. ПСЖ Брест мегзара. Вале ки ПСЖ ҳозир дар ҳолати хуб қарор дора. Брест мегзара. Ана Монако Бенфика сахтаре ай Монако да. Чхелек мо бозии Бенфика дар Лигаи Чемпионот дидестем сахтаре. Барои ҳамин дар инҷам агар бигем фаворит Бенфика хато намекунем. Не ки дар Лигаи Чемпионот ҳар чӣ шиданаш мумкине бардори ҳама медонам. ҳамин Астон Виллада метавонад ки биғалта. ё Аталанта қати Брюге кадомаш бубра, ё ки Спорти қати Боруссия Дортмунд. И дастое ҳастанд ки метавонанд дуру дароз бираванд. Ҳамдӣ. Не ки гап дае ки Атлетико Мадридо ки да ё Ливерпулани павизло мешава, ё ки Барселонада дар якашинали павизло мешава агар ПСЖ да ҳамиён биғалта. Дар ҳар даим даста ПСЖ меғалта, ё даиш меғалта, ё даиш дар якашинал вақте ки жеребиёвка мешава. Ҳамин бардоро. Барои ҳамин интизор мешавем, интизори жеребиёвка. Ака дар бораи бозии Реал Мадрид Ман Сити прогноз ки хай ки оли то вақта гуфти гапо вақт ҳастай, то вақта вақт ҳастай, феврал да мегзара. То вақта ки травма мегира, кадом дастов мешавад, кадомаш не гуфти гапо дар ҳолати хуб қарор доранд. Фаҳмидистен? Ё ҳайҳач ҳозир ака бигем ки чиз? Ҳозир агар бигем Реал Мадрид ҳозир дар майдон партияшон фикр мекунам ки Реал Мадрид мебараша, барои ки Мбаппе дар ҳолати сахт қарор дорад, дар ҳолати зур қарор дорад. Манчестер Сити нав ходша гирифтаст ва бозингарое ки нав хардагии Манчестер Сити ҳоли мутобиқ шидагӣ нестанд. Мармуш мо намедонем оли чӣ хел бозӣ мекунад, ё ки Хай Ҳусанов ё ки як кас дигар. Манчестер Сити ба фикрам як кас дигар мехара. Хо нохо то уже то ҳамин рӯза мумкин як кас дигар бихара Манчестер Сити. Барои ҳамин айни ҳол агар бигирем ки сахтае, Реал Мадрид сахтае айни ҳол. Марда гурида Реал Мадрид бо ки бозӣ мекунад дар жеребиёвка? Ман гуфтаистам ки бо Манчестер Сити ғалтид. Шумо одамон ба фикр навдор омадагиед. Манчестер Сити бо Реал Мадрид бозӣ мекунад дар плей-офф. Вини Лигаи Чемпионота бозӣ мебироя? Конечно мебироя. Вини просто жолти дошт, барои ин набироварда будаша. Не, жеребиёвка уже тамом шуда, жеребиёвка чӣ сар мешава? Жеребиёвкаи Лигаи Аврупо, қати Лигаи Конференсия. Атлетико то финала шанс дора, брат. Ну, чӣ бигӯм, Атлетико то финала? Ну, смотря ки. Ливерпул, қати Барселона, агар ПСЖ нағалташона, шанс доранд мебироянд якчорфинал, полуфинал. Не, да иҷа сетка сахтае. Сеткаи ки систай? Намедонам охир дар иҷа дида намешавад, сеткора ҳозир пешгӯӣ карда намешавад, барои ки намедонем ки қати ки мебра, ки қати ки меғалта. Барои ҳамин ҳозир ягон чӣ гуфта намешавад. Фаҳмидӣ? Ира Лигаи Чемпионот мегӯяд. Ягон чӣ гуфта намешавад, бародаро. Барселонара соперникш гуфтаистем ку ҳамун бачаҳое ки дар чизан аллакай уже медонанд. Чанд бозигӣ мешавад. Ин ҳозир плей-офф мегзара, ин Реал Мадрид дар плей-офф бозӣ мекунад, ва баъд якашфинал мешавад. Фаҳмидӣ? Ана дар плей-офф ҳамин дастое ки ҳозир буровардем дар Телеграм парк меёд ки дар рӯи экран мондагия диди? Якумгиёша бин. Ҳамин якумгиё ки дар рӯи экран мондагии бародаро, нокаут раунд наистагия ку ҳамеё бозӣ мекунанд. Ҳамеё ки инҷо наистагия кадомаш бубра, ё қати Ливерпул меғалта, ё қати Барселона, Брест ПСЖ. Бо ҳастай поёнда Монако Бенфика кадомаш бубра, ё қати иш меғалта. Айди команда аташ бояд биғалта ку ё бояд соперникошуна бигиранд ку рақибошуна.
не ки уже мо аллакай дар плей-офф уже бозии зурро мебинем байни Манчестер Сити ва Реал Мадрид. Бозӣ ганда зур мегзара, беҳадди баъд аҷоиб мегзара. Ҳеҷ ка интизор набуд ки дар плей-офф Манчестер Сити бо Реал Мадрид бозӣ мекунад. Ҳамиде бародарон. Дубор жеребиёвка мешавад. Конечно, якашфинал дар жеребиёвка мешавад. Якашфинал дар жеребиёвка мешавад. баъд тамом баъд ге жеребиёвка намешавад. баъд ге уже хишон туғри мешавад, мераванд. бародаро бозиё қуръакашии якашфинал рӯзи 21 феврал мегзарад. Значит бозиё бар намедонам ба фикр 11 ё 10 феврал да мегзара. ҳам хеле да жеребиёвка дигара медонам ки 21 феврал да мегзара. фаҳмиде? ана бозие ки гуфтестам бозии якашфинал рӯзи 11 12 март мегзара. якашфинал бозии якашфинал марда мегзара 11 12. а якчорфинал 8 9 ва 15 16 апрел мегзара. фаҳмидем бародарон? нимфинал 29 30 апрел ва финал 31 май мегзара бародарон. ака Реал қати Сити дубоз мекуна или якта? Дубоз мекуна. Плей-офф я плей-офф да дубоз мекунам ба фикрам. Дубози. Дубоз мекунам бародаро, дубоз мекунам. 11 12 мегзара бозиё феврал, баъд 18 19 мегзара бародаро. Фаҳмиден? Бозиё. Ой, бозӣ. Хай мухлисои Реал Мадрид хай бигӯен ку розиен жеребиёвка. дар Лигаи Чемпионон ки Эл Классико шуда дора ба лишкои Барса ин дафъа ҳамдарди хонум шумода бародарҷонон. Барса қатъи ҳеҷ ка нақалда Барса шуда дора ки ё бозиёшона чӣ хел мегзаронанд. баъд Барса баъд оҷа бо як жеребиёвка дигар мешавад. Барса, Ливерпул, Лил, Астон Вилла, Атлетико Мадрид, Байер, Арсенал, қати Интер ё интизоранд ки ини одамое ки ай 9 то 24 ҷо гирифтагиан ҳамё чӣ хел бозӣ мекунанд, ки мебарад. баъд бояд жеребиёвка дига мешавад. баъд ҷа мебинем ки хати ки меғалта. розием ба худо уверенем ки мекашад Ситира. хай уверен бошен шид. мо боша бозии беҳтарина тамошо мекунем. хай не? агар як видео дар бораи Кристал Пелас бикун, ҳамин сухани подписчикоро дар замин намон. дар бораи Кристал Пелас барои як титоқа бикунем, адели ҳамқа меҳнат бикунем, дар бораи як титоқа видео бикунем. Сайҷон ҳазор раҳмат барои донат. ака дубозигӣ мекунанд ё якбозигӣ? Дубозигӣ бародар, ду бозӣ мегзара. гуфтестам ку 11 12 мегзара, 18 19. барои ҳамин имсол соли Ливерпул ака дастое ки аз плей-офф меғалтанд хона мераванд ё бо ягон лиг? Не аввал уже тамом хона мераванд. Хона гап нест. ҳамон силкаи бозӣ ки боша мемонем. розӣ Реал Мадрид Гравин Мансити ака бозӣ кае қати Реал ё 11 мегзара ё 12. акаҷон хела сол мешава барномаотонро пайгирӣ дорум. ба Реал ҳамин сол чемпион мешава. бисёртар прогнози туғрӣ мебуроянд. охир бародарон ман гуфтестам ку смотря Реал Мадрид қад ки меғалтада. баъд Реал Мадрид оли Манчестер Ситиро зада метавонад наметавонад. иҷа гуфтестам ку иҷа Лигаи Чемпиону мегӯянд. иҷа фаворит гуфтани гап нест. фаворит мегӯям, фаворит ҳам мебинем ки зоғисиё гирифт бурд. барои бародарот
ягон прогноз то ман набинам дар формаи то феврала то 11-ра бинам ки мебинӣ ки рӯзи шанбе якшанбе бозия тапас як бозингари муҳими Реал як бозингари муҳими Манчестер Сити травма мегирад. фаҳмидӣ? Конечно ая бозингар вобастагӣ дорад даста, ая бозингар бисёр рола бозӣ мекунад. Барои ҳамин интизор шудам дар Корея ки то вақта ки ба чӣ. Баъд пешаи бозӣ иншоалло ман отдельно дар бораи ҳамин бозӣ прогноз қатъи ҳолати варзишии ҳамин дастҳо видео отдельно мебарорам дар бораи Манчестер Сити, дар бораи Реал Мадрид. Так что ждат кунед. аката дар бораи Барселона чӣ гуфтани бечора соли 2015 надида Лигаи Чемпионора? Хай чӣ бигем охи? Айли соли 2015 надида мумкин ин сол бина охи. Олмора чӣ шуд? Бозӣ намекунад. Травма гирифта ки? Ливерпул кай бозӣ менад қати? Ки бозӣ менад? Ой бародаро, шуморо партофтум, дидам дар ҳамунҷа нишон додам. Дар телеграм ҳамаш ҳастай. ҳамун картинкаро нигоҳ кунем, биям картинкаро бинхуд уже мефаҳмӣ ки метавонад қати ки бозӣ кунад. Не ки то 21 феврал интизор бошем то жеребьевка. ҳамди чӣ гапай? ана он зоғи сиёҳ Реал ҳамаро мегира. Реал сафеда ку зоғи сафед нест. ҳамин балишки Реал ҳам дартон буромада хай чӣ намекунад, Ситиро мезанен, не ки пешанда кӯҳи вазвин мешавад. Барселона шумо ай барс аллергия дорем. кадом дастаи аз плей-офф меғалта Лигаи Европа мера? Не, дига охир фарман нест, дига ҳеч ка Лигаи Европа намерава. Жеребьевка кай сар мешава? Жеребьевка сар шид уже. Жеребьевка гузашт бародар, хоҳӣ чӣ? Инам гузоштагӣ уже жеребьевки қатъи ғалтид. бародаро ки нав дуромаден дидестен мегӯянд жеребьевка ки қатъи ғалтид. Уже ман гуфтестам ку ҳамин картинкаро ман барои шумо мондам. одамое ки нав медонам уже жеребьевка гузаштагӣ тамом. ина уже мондам ки қатъи ғалтидагӣ. хай тамом бародаро, дидам ки чахчахот соз нарафтестай. боқӣ дар амони худо жеребьевкаро гузарондем. ҳама ништяк. ҳама хелот. панотон ба худо.